Sadag. Napalabas, napanidan iti balay da Albert, ket kinasarita na tigayim na maipapan iti mapaspasamak ken ni Misty. Saanen analapdan ni Dan tiriknana, ket inaklon na ken ni Albert nga adda panagayat na iti balasang. Kabayatan na, saan ang makaid na ni Doña Caridad idinaamuan na ti panangkabil ni Misty ken ni Laika. Ingkagumaan na nga rod a kinasarita ti imuno na. Takayat na nga amuan no adda basol ti babaw nan. Ngem inaklon ni Misty ti amin, ket kinuna na nga iso ti nagbidot. Iti sabali a bangir, nagsarita manan da Don Amado ken Don Fausto. Itagagayan, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Natalag ka unay kanyak, panyero. Rumbang lang. Nabayagtan nga gamam mo. Numay papan iti negosyo. Saan arumbang apagduaduan ka? Panyero, nabagas tin sawang mo. Anya ti kayat mo asawan? May salabanag ti pagduaduak ita, panyero. Anya dayta? Ibagam ko makanyak. May papan kadagiti anak ta. Agduaduaak at talaga amatuloy pa ititulagan ta. Panyero, Amkag pa ikit di aday tati makagapo. No apay akanayon ita nga agbartak ni Misty. panyero, saan mat siguro? Ang mga nadalang ti sabali a pakaburiburan ni Misty. Day talangan ti pangag-agas ko iti danag ko, panyero. Asapay lakuma, tamay papanlang iti trabaho. Wano iti sabali abanag ti pagkaskas jayan ti anak ko. Tanong ni Albert ti makagapo. Jak ammo ti saritaan. Adan ni mga. Naggapuan na nga ta. Paliwag lang. Jack pa ibagbaga ti may papaniti na sa kanyak ni Nana si Mang. Namadlaw ko sa bali ti Jarna. Ket nilay ka ti pagpupudutan na. Makibiyang ako. Hanggang na saan, Jack kong dakdakamatan. Marigatan. Ang mga sa bali pa iti pangipapanan na. Nabilang tasyak ti mangiruangan iti amin. Adaytan ni Mama. Sumuray kan dito balay. Agpaliiwak lang. Nana si Mang, anya ka di. Apay ang kasta ti jar mo. Laika. Apay ay madandanagan ka. Anya ay ti parikot. Di mo kunaan, adi ka madanagan iti posible ang mapasamak. Naibagakon kada kayo, Nana. Nakasagana akon iti anyaman ang mapasamak. Anya? No bilang ta, siyak tagla kami ti amin. Anya nga rod. Nalabi ta talaga kasta ti kay mo dingak dito'y lubong. Laika. Maaklon ko aguraan nak ni Senyora. Akabilan nak. Basta saan nakla ko maapapanawan. Day talaangan tikid-kid dawak, Nana. Ay, oo na yan. Anyan ti kasta pa nagsasaong. Di mo man la ibat tiyan met iti uray basit la akaasi tabaghim. Nairuamak iti rigat, Nana. Nairuamak ang mapabainan. Iso nga awan anyaman na kanyak. Ti importante, saan da ko maapapanawan. Tapno adda ta trabaho, kat adda pagswelduak. So di no tinaggapuam iya. Nagsarak kami kini Tita Caridad, paman? Kasta ka di.
Apay, Ni papamat. Girls talk, of course. Di ko na kaya tiyo amamon tinagsaritaan mi. Pasensya ka, diha. Kasla maikawa ak nga miniti pa nagsarak yo. Nabayagan na saan kayo ang nagbanding ka ni Caridad. Wan nga rod, papa. Amo maten, agpada kami ama kumikom. Sa bagay, Papa, inak payag sukat ha. Panawan ka pa'y dito eh. sige lang, iha. Mayat mati aura ti anak ko. Kaya ta sa wunday ta. Awan palikot na. Nagbidutak nga tayo ti atap ko. Nga danadagsen na pagdaldalanan ni Misty. Uno, siyak tayan ti kamali. O mangan matnuga po itinalaos apan ang protektar ko iti anak ko. Iso akong formila ditan ti mapampanunot ko. Adda na si kaso ni Amado. Iso siguro addi pa ila nakasubli. Simang. Senyora, ngampatyak nga agawid day di amangan dito'y balaya. Iso nga gisagana kayo iti makan. Matungpal, senyora. Aguray ka man, Simang. Anya ti mapaspasa makan ka? Ha? Anya ti kayat mo asawan, senyora? Sa bali ti jar mo. Kasla madandanagan ka? Apay, adda ka di parikot? Ha? Simang, adda ka di parikot mo? Awan mat, senyora. Awan. Apay nga roda kas ti jar mo. Kasla madandanagan ka, adi mo amo no anya ti rason. Senyora. Saan daklatan nga ikaskaso? Saan mo't amabali na baybayan ka, Simang? Ngamin na, amang ano anyaman ti mapasamakan ka. Si kamot ngamin, nana si Mang. Anya launay ay ati pagdandanagam. Nana, Sa baling ngamin tininamnamak ang mapasamak. Impagarup ko, no anya ti aramidan na kan ka, apaman asum ang pat. awan mo ti madi nga inaramid na kanyak. Dinak man la pinakitaan iti madi. Saan aya? Mas daawak nga rod. Ala ni nana si Mang. Nakaskas daw ka di ti kasjay? Tigayat ko asawan. Ay, saan man langan aday jay ti pagsaritaan ta, Laika. Kasayaatan, nana. Ngamin, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kada kayo. Kasayaatanan asaan amaamon ni papatiag paiso. Diyak kaya't ang mairamraman kit din ngagparikot kanyak ti amak. Nasaysayaatan asyak laang ti agbaklay iti anyaman apagdaldalanak ita. Iti kasta, saan ang maalarma ni papa? Ti awanan bain nga alpay. Agasan, ta isupayan amis mo tinangibaga kinit tita Caridad iti amin. Nudyak lang na at tanan ti amin. Amang anuan niya pa'y tinapasamag. Kasayaatan ng tikas dyan ngay naramit ko. Kampay idi. Inaklon ko kinit tita Caridad abasol ko ti amin. Nariknak itay nga da kanyak ti simpatyana. Narigat no ipilit ko nga awan ti basol ko. Tadyak matam mo, noan niya ti ibagbaga ni Albert kan kuana. Madiday jay anak pasama ka. Mainay na yun kit din day jay amut tsatsang agbalin aparikot ko. Jak itulog. Nasken ang makapanunutang iti kasayaatan nga aramitak. Tapno saan ko apagparikutan day jay alay ka.
Amangan numabisin ka asimmangpet, amado. Kaya't mo taag paisagana ak iti makan? Sana ka mabisin, Caridad. Ha, Ni Albert, ada iti silad na. kasta ka di. Kaya't mo taayabak. Saanan, madamdaman tulangan. Amado, ada ka di parikot. Awan mo't kit di. Epekto la siguro ti panangurnos ko iti parikot iti negosyo da ito'y amarikrik na kita. Kasta ka di. Alang arod, inkapay agi na na. Sige, agyaman na, Caridad. Kasayatan ng tikastoy. Diyak pa'y ibagbagay ti ure asino ti amin. Lapdak mo tiriknak ngagpungtot. Ikagumak nga laan itinasaya at asaritaan ti amin. Diyak pa'y mat kumprontahan ni Albert. Nga iso ti puun ti amin dagitoy. Nasaya tay may kaadagos ditoy. Amok ang napatag ti ibagayo, sir. Saan da kasarakin dito eh? No saan ang napatag ti gagarayo? Sir, ada ka di parikot? Panagkunak kat bidot ti atap ko. Ha? Panagkunak kat siyaklatag pampanunot iti madi. Sir, saan kayo amawatan? Anya ti kayat yung asawan? Nakitak mo tamayat ti jar ni Misty tay simbang pati di balay. Kalpasan ti panagsinarak na ka ni Caridad. Ha? Iswa sinarak ka. Takayat ko nga ibilin nga agtanang kabasit iti ipaparamid ko. Anadamdag iti garaw mo. Tapno saan amakadlaw ni Misty. Di mo ko na madanagan kapailangan, Nana Sima. Albert Barok. Awan mo tinadlaw ko ang madi adyar ni Mama. Panagkunak, bidot ti atapyo. Kabisado yun ni Mama. No, da kagura na. Ipadlaw na. Di na makontrol ti pungtot na. Ngamitin nakita ka jar na itay. Masigurado nga wanti sa bali apanggap na. Di nakagura ni Laika akas iti atapyo. Ay na Albert, pasensya ka lakuman. Pasensya anak. Amumatan. Kasla anak ko nilay ka. Kat kayat kumat a protektaran. Sikala ang tinapanunot ko ang mangisakit kan kuana, no bilang takapungtot ni Senyora. Maawatan ka, Nana. Kanmay sa? Amamunak mo ten. No amo ka bidot. Jack mo titulok. Ngam no talaga ang nagbasol ti may sa atao. Saan kumot nga isakit Apolos? Nagkapuan, papa? Adala sinarak ko, iha. Asino? Ti may satal kakataw maipapan kadag iti negosyo. Adda ka di pa'y sabali atal kanyo? Malaksid kini Tito Amado? Si kaamot, iha. Business partner ko ni Amado. Sa balimot detal kag atao. Nidan? Sigakit di mat. Apay ay nasken nga mo no asino ti sinarak ko, iha. Anya nga iti amok. Amangan no adda ilimlimad mo kanya, papa. Sika talaga. Sana ka mabalin nga gilimad ken ka, iha. Anya kumaga pong aramidag da ita. Talaga nga awan ti rason. Talaga, mat. Iso di ka kadimadanagan. Adala kinasaritak a tao maipapan iti negosyo. Nalabit amas daaw ka, Simang. Senyora, nalabit nga agdamdamag ka iti bakim. Apay nga taas saan a kinumprontar ni Senyora ni Laika. Kunkunam siguro. Saan, Senyora? Apay ko maasaludsudak iti bagik dayta.
Nakasarita ko ni Misty. Senyora, Inaklon na kanya ka basol na ti amin. Naibawing ti podot ti ulo na kanilay ka. Idiin may dito'y balay. anya? Nagkidaw kanya kiti pambakawan. Mababain ka noonay itinapasamag. Day tati rason, no apay ajak matan kagura nilay ka. Agkakanat ti mapanpanunot ko. Jak amo na niya ti rumbang nga unag nga ramiden. Ay, saan arumbang ti kastoy amarikriknak? Ngam, jak mo't malap... Ha? Ni Misty. Sungbatak nga ta. Ay, amangan madamailawan ko nga isawang kinkwana. Iso akasayatan no jak langan sungsungbatan. Nakaina na kakadimat laang, Amado. Wen, nairedup ko. Iso anak kay nanaak. Nasaya at nukasta. Naunag ti sinaay mo Adda ka di parikot? Jak amo namako na aparikot daytoy. Ha? May papanitian niya. Ni Albert. Apay ni Albert. Adda ka di dakas na napasama kan kuana? Awan. Awan, Amado. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Ako naklagid din no adda dakas na napasama kan kuana. Agam, apay ngamin. Anya ti may papankin ni Albert. Tsaka mo. Ngam sabali ngamin timadmadlaw ko. Mabalin ka di. Diritsaan na kuman. Di nak-aramidan ang mamugto. Jak magustuhan ti panagsiningad da Albert kan Laika. Ang babaunan tayo. Anya ti kayat asawan ni Doña Caridad. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Napalabas, nagdanag ni Don Amado, idinasaon ni Don Fausto, nga agduado daytoy, amatong palpay, titulaganda. Ngem pinatibkerlata ni Don Amado, tirik na tigayem na. Iti sabali bangir, nalaos ti danag ni Nana Simang, idisimmang petan ni Doña Caridad. Nagamak nga amangan no ipapas ti Doña ti pungtot na kanilay ka. Ngem saan anapasamak ti pagdandanagan ti bakat. Kabayatan na, kinasarita ni Doña Caridad ni Don Amado, maipapan ken ni Albert. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Apay ni Albert. Adda ka di dakas na napasama kan kuana? Awan. Awan, Amado. Sana kasta ti kayat ko asawan. Ako naklakid din no adda dakas na napasama kan kuana. Agam, apay ngamin aya, Caridad. Anya ti may papankin ni Albert. Jakam mo. Ngam sabali ngamin timadmadlaw ko. Ha? Mabalin ka di. Diritsaan na kuman. Di nakaramidan ang mamugto. Jak magustuhan ti panagsiningad da Albert kan Laika. Ababaunan tayo. Caridad. Amang anuan yan tukit di ti mapasamak? Caridad. Apay ka di akumpormila ti pagparparikutam. Di ka kadi maalarma. Panunutom langan. Ididamo, kaya't natulungan nga agadal. Itay nabiit, adadida nagkinaawatan ka ni Misty, gapo kanilay ka. Anya? Adda di da nagkinaawatan kini Misty, kunam? Wan!
Mabalin ka di nga ilawlawag mo. Noon niya tinapasamak. Dumngag ka. Ibagakkan ka ti amin. Ibagakmatkan ka. Noan niya tinagsaritaan mi kan ni Misty. Apay asaan asinubatan ni danti awak ko. Itay pailaang agriring ti cellphone na. Ngam di na matsungsungbatan. Makapasuron. Sabay kaya't ko kumaamaamuan. Iha. Ha? Papa, sigamat kayam. Apay ka di. Asino ti awagam? Nidan, Papa. Ngam di na matsungsungbatan ti awag ko. Bisin sa ngamin. Apay, anya ti ibagam kanidan. Ala ni Papa. Masapol ka di nga amin akasarita kat maamwam no anya ti ibaga? Ay na, iha, pasensya ka lakuman. Nalabit na erwamak lang amin amang salunsod iti amin kan ka. Iswa kastuyak. Sika, Papa. Agbalbalin kan a chismoso. Ha? San mat iha? Sika talaga. Saan ka mat siguro na madanagan ita, takas di gayam timbagakan ka ni Senyora Caridad, na si Mang. Jakla ni namna mga aklunan ni Senyorita Misty tibidot na. Kasla nakaskas daaw. Ala ni Nana si Mang, agdwa-dwa pa'y laang. Inaklon na nga rudan, saan ka di? Jak mo, Laika. Husto ko man, Nana. Lipatan yung timay papaniti dayta. Tinapatag kat saanan adim makkel ti amin. Nang runa kat, inaklon gayam ni Senyorita Mistika ni Senyora, abasol na. Nagpupudutan naklaang. Saan lata arumbang? Husto, Nana. Lipatan yung tinapasama. Nang runa kat saan kun amarikrik na ti panagdisso ti dakulap na iti pingping ko. Amom Caridad, di ka mahawatan. Imbagam kanya ka madanagan ka. Gapo iti panagsiningad ita da Albert ken Laika. Ngam di mo mat kaya takasaritak di anak mo. Amado, Baybay anak ang makisarita ken ni Albert. Tapno malawlawagan ti amin. ikarimpay nga umuna kanya, asaan kayo nga agsubang? Caridad, napalabasan dagiti gundaway akanayon kaming agsubang. Panagkita kat sana nakas itisigod ni Albert. Abasit la maibagakan ko na, sintiran na laadagos. Iswa din naklapdan. Sana maurnos ti amin, no si kamot a mismo ti agbalin atubang, iti panangurnos ko iti rumswa, aparikot. Malaman iha. Apa rumor ka pailang? Sa dino ti papanam. Papa, di na ka di pagtanagan. Adda akon iti husto nga edad. Kabaila ka sa lakniban ti bagit. Nagraira dagiti managdakdakas ita iha. Ang mga niya ti mapasamakan ka. Papa, please. Di na kumamaten tratuan akas laubing. Addan nakam ko. Amukon nga anadan ti bagit. Ay, Kan may isa, adda lamapan ko gatangan ijay mall. intun kwan, nagbartag ka manan. Nabartag kan tuman nga agawidan. Ikarik asaan, Papa? Sigurado ka? Katuan, awan matirason tapno agbarta ka? Kas itinako-nakon, nagrelax kami laang kinidan idi kalman. Naira na laan nakaadok ti iminom. Ngam di ka agdanag, Papa. Awan plano kung maaginom ita. Nana, kasla ada parikot ni Senyora Caridad. Nadlaw kumat nga roday tabalasang ko. Saan ang makaid na? Kasla madandanagan. Apay nga ta, Nana. Jak mo, Laika. Tinasayaat, agpaliiw talaeng.
Ngam uray anya ti mapaspasamak. Saan ta ang makibiyang? Narigatan ti mairamraman no bilang. Wan, nana. Ala, umay ka ditoy. Amangan numadlaw na tapay amang palpaliw kan kuana. Narigatan. Albert iho, amumat. Manmanwa kasarita ka. Tapat check nga amumon ti aramidem. Nang ron ano may papaniti negosyo. Papa, At dala may saba nagakayat ko alawagan. Tapno sumardeng metten ti anyaman na pampanunutin ni mamam. ni Mama? Wen, iho. Isong amin ti sana makaidnakat. May papanitan niya data, Papa. May papan, kinilay ka. Amkan ni mamam nga mga no sa dino ti pagtungpalan ti kinasingedyo adwa. Papa, dakas ka din na makisinlingid tayo ti babaunan. Iho, Sana rin ba nga tratuan tayo sa bali dagiti agpapay kada tayo? Saan ka di? Kung bang latratuan tayo idakamang ti pamilya tayo? iho, babaunan nilay ka. Saan ka di ababaw nun met ni Nana si Mang, Papa? Ha? Ngam apay asandak mo ta pinaritan ang nakisindingad kinpuana. Kinapod nuna. Amuyo kasla maikaduan nga inatitrato ka ni Nana si Mang. Ngam awan mo tinangig ko kada kayo. Isasaan nyo kumakikan iti sa bali kay Papa nanti makitkita yo. Aramidak lang ti rumbang Papa. Sapay la kuma, tamaawatan dak. Asino nga taday ta? Imposible mo't ati landlord ko. Kat imawag itayan. Anong bigat na lakanon nga alaan ti abang ko dito apartment? Ay, amangan no nagbaliw man ti panunot na. Amangan no masapol naman ti kwarta. Mabit lang! Hi, Dan. Misty? Apay akasta ti panangkitam kanyak. Di na ka di pastrakan? Umay ka. Sige, sumrek ka. Thank you. Apay nga may ka dito yung apartment ko. Apay, di mo kayat? Ni, saan nga iti kasta? Ngam, kilada ito eh. Anya ti masapol mo? Talagan sa nga da parikot, Nana si Mang. Saan anang rabi dagiti amo ta? Laika. Anya nga tati mapaspasama kadakwada. Ay, tsak ammo. Narigat ti agpugpugto. Nana, Ti importante, aramiden ta ti trabaho ta. Saan arumbang abaybayan ta? Tamangan no data ti pakaibaw ingan ti anyaman na pungtot da. matungpal, Nana si Mang. Alan, tulungan kan amang idalimanag kadagiti saan anak ko ti amakan. Takalpasan na, aginanatamutten. Rabiin, Misty. Amangan no madanagan na ni Papa. Si Kamat. Kayat mo nga gawid akon? Misty. Saan tamot anak kainom? Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Imbagak matan. Kayat ko laang tiagpalabas iti oras dito'y ayan mo. Pampanunutok lang amin ni Papa mo. Don't worry. Nagpakadak iti nasayaat ka ni Papa. Kat pa nga asim, Dan. Di mo i-report kan kwa na nga daak dito'y. Ha? Sapay la kumatatong palan na, Dan. Aging ka dita. Ti payla pa nagsarita mi kini Albert ti pampanunutem. Kasla nga min siyak ti mababain ita kan ni Albert. Imbagak met ngaminan kan ka. Sa balin ni Albert. Nadiskarte di anak ta. Amunan ti aramidan na.
Talaga ang nagdaras ti panagbaliw ti panawan, amado. Anya ti kayat mo asawan? Naalumanay kamot itan nga agsasao no maipapan ka ni Albert. Saan akas idi akapungtot mo amin nga aramid na. Imbagak meten. Nasken nga agtalagtakan kwa na. Taging ga akong kontraan ta. Nakarkarumat a kontraan na ti kayat ta. Amado, Kan maysa. Naumak mata na kanayon ang makisubangkan kwa na. Awan ti pagmamahayan ti saritaan mi. No kanayon kami nga kinontra. Isu ata nga siyak ti adda a makapagpanunot. Siyak nga rod ti makaawat. Iti kasta, awan ti rumswa apariko. No kasta, nakapanawon dita apartment mo. Wan, sir. Ngang pangaasiyo. Di yun ako mandakda kamaton kenkwana. Ngayon nyawag ko kada kayo ti umay na ditoy. Dan, Madlaw ko ngamin kat. Agat atapan ni Misty, sir. Nakuna na ngamin itay kanyak. Ajak kano i-report kada kayo. Tikada na dito'y balay. sige, di kagdanag. Matungpal tikid daw mo, Dan. Agyamanak, sir. Kastapay nga rod. Bye. Bye! No nagtaod la ko may tibak ng apamilya ni Dan. Isula ko man ti... Agaman yan. Tabamin mirawat matlang amin. Isula si Maya ti panagbiag na. Tagapo kada kami iti anak ko. Diyak mo't kayat ako na endag iti makaammo kada kami. Anang panday kami laeng iti mga sawa ka ni Misty. Kababaid, tigasta. Simang, magusto ak ti pan nakataripato dagiti mulak nga orkidya diti hardin. Nagpipintas, Dan. Ay na, senyora. Saan ang mabaybay-an dagita? Kan talaga analaing nga agtaripato iti mulan nilay ka. Ha? Wen senyora, nilay ka ti mang tartaripato kadakwada. Bilibak nga rod kan kwa na. Iti kasjay nga edad na. Amunan ti aramiden na. Ay, senyora. Adda ka di naibagak adi yung nagustuhan? Awan? Awan matkit di, Simang. Pahinga rod akalaat ang nagbaliw ti dyaryo, senyora. Awan ko nakmat. Sige, panawan kan ditoy. Nadalo sa akong tilugan da Senyora Caridad kan Senyorito Albert. Dahito lang ang lugan ni Senyor Amado ti Sanpay. Inaldawan ng kasto iti trabaho. Isa na erwama kon. Kat, magustuhan da mo. Laika, isardag mo pala dayta. Senyor? Medyo nabayag kamatan nga agpapaay kada kami. Saan ka di? Uwan, senyor. Ala, umay ka. Sumurot ka kanyak. Ni, apay nga ta. Anya ti ibaga kanyak ni senyor. Apay akayat akasarita ni Don Amado ni Laika. Gagayen, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Itimat direksyon, June Reputazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday tuy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.